¿Por qué una no radio? Bash Ubelal Ulak Radio. Porque hay un territorio. Tial ka kanik, bish ka kalantik ka lumil. Malontuk in chanlakesh minkeninga atsikbatesh uhetsikbalo. Etsikbabordas keni soltesha lete estene bashki medigia nekash de tsonero enbin. Minkenitsikbatesh bishima yankash yetelitson. Tatunu tulilake kuyake koneshim batson koneshtunkendio katsayan tupacho katu tsauten petson katu yeso tembisho tsalu yole katu yeso tembisho kola ti ala awakik kabino ondum takminekshim batun yankash chentulbe takminekshim yankineku yesik ton ka helkon chenuka pexik onek chikhele pat ke kilikwash kun uchu Ete puhuslan que lubin, tuve no show, tuve no yelik vashaku, pekte chikashino, tono te pakate tselile kulomish bayano, letie tubin tonushimba, uklanki, katukala tona konesh, pero chen pex bitume tu kama tanae, me move tu tan yole ala kobo, kabe kabin, tu chikon kosho, kekman yang mehenkabo, kaye chicho bon. Que mayan no coche chobo kako chonton to pekuchelen katuyalen men ojtulon tule way kun helele to chicken abin katuyala tonti beyo to chicken katun obekvine kashim bachen le tieteten katuyalen te choy kechpata chomu ke to shante kechpino la un pekani kominek shimbak wakan tankuch le tune kabin tunshan ne katikai shimba tunchikasho Timani lacha tu nek ishobo, timaya nek kashobo tu chicken poposh, tu chicken kosho, tu chohikilka, kaichan lak, tu winikuman kashambak yankashe, matuklkwach, machukilka tik, kukilka tik, tu le yanki nekikmayo kolu tu kakasba. Bueno, kakasba lo yala, chembale ma, menchenu ala kikash, machulo bilo de semayachet koleti huevos, tamaño tunayo. Tamanto yolo, yaure kisitik, machikinsik, chenkichantik, kichakubin, ledishana kuchakibin. Katun toke, kakasuna, ontum nishbatek topala, mucho ontum, kabek shushup, mucho ontum beyo, kabino, una ondeknae, yamala. Etele chanlak esh, aleshte mama, wakichkele netsikbala, tuhek ine nika, tushtik te shuge, yabu etsikbalo, kutali hitik. Te invitamos a descargar el podcast completo en la plataforma rss.com. Síganos por Facebook, en Instagram y en Twitter como Asamblea Maya Much Shimbal. Igual suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos muy interesantes, hablando sobre temáticas de nuestras comunidades, igual entrevistas. Si gustas enviarnos algún mensaje, nuestro correo electrónico es asambleamaya@gmail.com o visita nuestra página web asambleamaya.wix.com/Much Shimbal, donde podrás encontrar igual contenido muy importante. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en la No Radio.